TV+ Madagascar, toujours vouloir plus. Sakira si fankalazar no entiko mbo anolorako tay na dia kely aza ny fahitagnanay ny tompo mahita ny tsara ato anatiko hirahira sy fankalazar no entiko eto anatrihanao zay nagnako tiao indofoko anao raisontagnandro Volazafa, faza o volume, te balançam que a babaraca quieto. Efa, volazafa, faza o volume, te balançam que a babaraca quieto. Ayo, ayo, você quer samba, che? Ayo, ayo, ayo. Samy manana ny antovisiny atongavany aketo tsy voatery mitovy io fa zavatra important zagnahary tsy magnano foana ny anjara efa tonga aminao Mbola magnatitry ny araba ho antsika rehetra vahoaka ny Tamatavy amizao antoandro mahafinaritra izao. Miaraba antsika rehetrarehetra agny amin'ny tokantragno tsiraikiraiky agny
Miarahabatsika raha sendra tratranay am-pisakafoanana moa dia mirary mazoto mihina. Ankehitriny dia manoloana antsika eto indray ny tenako pasteur David Rakotonandrasana avy ato amin'ny fiangonana Ziona Fraisana. Miarahaba tompoko lahy, miarahaba tompoko vavy. Tondra fampianarana aminao indray ny tegnako androany ka manasa antsika rehetrarehetra azoto iaino. Raha azonao atao moa no mandray note dia misy zavatra azonao resaka note. Raha ozonao hoe hitandregny zaho izaha dia mihaino finaritra tompoko. Fa ivavaka antsika mialohan'ny andraisantsika an'izany fampianarana izany. Raha eo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy apetraka any am-pelantagnanao ny lesona zay ianaranay eto androany. Ankininy aminao azy rehetra ho resahagna eto. Ny fahasoavanao sy ny famindramponao any ameno nisy tokantrano. Aoka tompo mba hitondra fiantraikany tsara amin'ny sambatan'olona ny fahafahany miaino androany amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Androany moa tsika zany dia hiresaka lohahevitra anankiray mahakasika an'ilay hoe opportunité. Na ihany koa hoe varavarana misokatra. Opportunité. Iainga amina verset biblika anankiray tsika zay hitantsika ao amin'ny Korintianina voalohany toko faha 9. Korintianina voalohany toko faha 9. Dia ho vakitsika manomboka ny andininy faha 7. 1 Corinthiens 16:9. Paul apôstôly eto no miresaka zay azo lazaigna hoe lehilahy maventy ny finoana, olo manana ny maizy azy ary nampiasain'Andriamanitra. Fa vakivava mihitsy izy nivolagna ny amin'ny zavatra zay nataony amin'ny 1 Corinthiens 16:9 ozy hoe fa varavarana lehibe no voavoa ho ahy azoako miasa tsara nefa maro izy ny mpanohitra. Varavarana lehibe no voavoa ho ahy azoako miasa tsara. Zasenao dia samby manana nofinofy. Misy raha ohatrany nofinofy izy tsika zay agnatintsika agny. Sady manana potentiel angeza be koa tsika io amin'ny fiainana. Misy zavatra zay hita hoe maventy agnatiko sy agnatinao io. Zay hoe mampiavaka ny olo tsiraikiraiky. Izy io nefa tsy zavatra tonga ho azy fa zavatra napetraka Andriamanitra. Ny zavatra mila fantatsika nefa fa reo zavatra tsara rehetra agnatintsika reo tsy afaka nivoaka au niveau maximum raha tsy misy varavarana misy sokatra ho antsika. Io zany possible anao nianatra be, possible anao manambola, mavita zavatra, fa izy koa tsisy opportunité, tsy possible. Andeha ataoko hoe manana idée ngeza be anao agnatinao ao, raha tsisy ny antsoina hoe opportunité, impossible ny atonga anao lasa lavitra. Ny antony dia satria tsy afaka miasa tsara anao raha tsisy varavarana misokatra ho anao. Tsy vitsy ngery avagn'olo manana diplôme nefa tsy anasa. Satria mbola tsisy varavarana nisokatra ho anazy. Tsy misy zavatra zany azonao atao amin'ny fotoana mihidy ny varavarana. Fa amin'ny fotoana Andriamanitra manokatra varavarana ho anao miomana fa hatramin'ny zavatra nofisinao afaka atao daholo. Ireo zavatra mety lazain'olo impossible afaka atao daholo raha vao nisy varavarana misokatra ho anao. Andeha ataoko fotsiny ohatra hoe nanana fiara-miasa amin'ny mpitondra fanjakana ianao. Nanana fiara-miasa amin'olo anankiray manana ny maizy azy ianao. Manomboka eo tompoko dia lasa olona important ianao. Hitanao ny Andriamanitra. Maro koa ny olona tianao zavatra. Ohatra hoe tiagnano an'izao izy, tiagnano an'ry, tiagnano an'ity. Tsy vitsy ny olo mba tiagnano zavatra. Fa le fahafahana manao zavatra tsy misy. Mba le hosaran-tsainany ohatra andeha ataoko hoe mivelogno anao amina resaka mpanjaitra akanjo. Andro nefa amin'ny fety. Fa tsisy mihitsy ony olo mbo nagnatitra akanjo jeriny taminao. Sahirana saigninao mandinika an'izany. Satria le fotoana tegna fotoana fandehana ny asa, or nefa tsisy manome commande. Ary za milaza aminao fa natonga ny Paul apôstôly lasa grand apôtre dia satria nosokafan'Andriamanitra ho azy ny varavarana. Sinon mety mpanao porte-à-porte izy le mandeha mitsidiky mitondra mizarazara boky araiky lalagna rey. Fa lasa grand apôtre izy zay ekena manerana zao tontolo zao. Lasa grand apôtre izy zay afaka ny firenena satria ny antony nisy varavarana nisokatra ho anazy.
ary za zao de tsy afaka mirehare mihitsy fa raha tsy mba nisokafany TV plus io anazy zao ny varavarana ahafahako miresaka aminjareo eto tsy possible ahafahako mampitany zany zavatra tsara be zany aminao anao zany fefa opportunité daholo zany ao anatin'izay indrindra ny ahafahanao mandresy ny impossible de mila misy varavarana misokatra raha tsy mbola nisy varavarana eken'Andriamanitra misokatra amin'ny fiainanao de mety ho frustré lava ianao noho izany a ilainao ny mifanena amina mpanompon'Andriamanitra nde lazako anazy mety tsy mety aminao ohatranay zao ilainao mba mifanena aminay ohatra hoe mba misy fotoana anao mba manokana fotoana hoe za mba iona amin'ny ramose io fa regniko raha koragniny karaha mba manjary amin'ny fiainako ilainao ny mifanena amin'ny mpanompon'Andriamanitra zay managna fanalahidy managna lakle io le volagnin'ny Isaia 22:22 hoe napetraka ao an-tsorony izy ny fanalahidin'ny tranon'i Davida amoa izy ka tsisy arindrina andrindrina izy ka tsisy amoa io koa moa koreavana tegna tiako milaza aminao fa tsy voatery olo jiaby io tokony arahanao daholo mba dinio kely izy ovy ny olo tokony arahany fa ny olo arahany no mamaritry ny destinenao izy koa anao zany ka tsy mba mifanerasera amin'olo mahomby tsy mba mifanerasera amin'olo mahay raha tsy mba mifanerasera amin'olo nianatra tsy mba mifanerasera amin'olo afaka manolo-tsaigna anao de taraiky fiainanao tsy azo lavigny zany na de tsy mety amin'ny sasany ara ny olo managna fanalahidy ihany a no afaka mamoa zavatra sy afaka magnidy zavatra possible zany riavagna amin'ny fiainantsika misy zavatra azo idigny misy zavatra azo sokafy fa olo managna an'izay fahefana zay ihany mila mitrotro aminao ary agnisan'ny varavarana ngeza be de ny olona miintroduire anao izy zao tamin'ny fiainanao mba ny olo ny introduire anao mba ny présenter anao ny laza ny fahatsaranao tamin'ny fiaina zay zavatra zay de agnisan'ny opportunité ngeza be raha mba nisy olona ny introduire anao tamin'ny fiaina aza digno mandrakizay olo zay fa fitahina ho anao ary anisany zavatra tsara sy fahasoavagna avy tamin'Andriamanitra eo zany riavagna satria ny varavarana misokatra tsy inona zay fa zay le tohatra iakarana amin'ny fiaina ho amin'ny tsaratsara kokoa tohatra iakarana amin'ny fiainana amin'ny tsaratsara kokoa zay ny atao hoe varavarana misokatra raha sendra zany ka misy varavarana misokatra amin'ny fiainanao de tohatra iakaranao amin'ny tsaratsara igny mety avy tamin'ny niveau ambany tarianao fa niakatra za zao namaky tantarana olo malaza anankiray agny ampitan-dranomasina antsoina hoe McDonald raha olo mpandeha andafy mahay tsara tantarany McDonald io McDonald io a agnisan'ny mpanamboatra an'iregny hamburger regny ary zay mampalaza azy tamin'ny voalohany tompoko ny nafantarin'olo anirangahy de izy ratsy sakafo satria mba tonga teo ny olona nanokatra an'le restaurant izy ratsy be ny sakafo fa tsy nahakivy azy zany fa inona kosa ny zava-nisy ndray andro nisy olo managna ny maizy azy tonga tamin'ny hôtelinazy tonga tamin'ny toerana fisakafoanana io zay nagnantso mpanao gazety mihitsy ny marqué ny tantarany McDonald hoe c'est le plus beau hamburger hoe tegna tsara hitanao zany fa nisy olona nagneky natao fitaovagna tohatra ny akarany tamin'ny tsaratsara kokoa ohatra anankiray zay ka ny zavatra anankiray tsisy ny introduire de tsisy mahafantatra jerevintsika tsara fa na i Jesosy Kristy ara tsy maintsy nila olona izy ny introduire azy ary igny le matetika averimberiko foana hoe amin'ny fiainana de important ny fisiana olona zay manaiky atao fitaovagna ho amin'ny fisinao Jesosy sao tsy maintsy nila ny Maria vao tonga teto ambony tany de jerevy ihany koa tonga tagnaty kibon'ny Maria izy tsy maintsy nifanena tamin'ny Elisabeth zay vao nihetsiky tagnaty kibo tao teraka koa izy tsy maintsy nila ny John i John namoaka teny mazava tsara mihitsy hoe indrozy le zanak'ondron'Andriamanitra zay manesitra ny fahotany zao tontolo zao à partir an'igny revany Jesosy Kristy lasa célèbre lasa connu dans le monde entier satria nisy rangahy anankiray antsoina hoe Jean Baptiste ny introduire azy nagnatoro azy olo jiaby ianao zany mila misy olo fantan'olo mila misy olo managna ny maizy azy mbo miintroduire anao amin'ny fiainana de ho lasa ianao zany hoe fitambarana trangan-javatra zay miara-miasa asoa zay ny atao hoe varavarana misokatra fitambarana trangan-javatra zay miara-miasa asoa zay ny atao hoe varavarana misokatra ahoana ary no afantaranao fa misy varavarana misokatra ho anao question anankiray mipetraka zay ho valitsika ny fomba afantaranao an'io zany a
raha mba misy olona mampanao anao zavatra de ndana ataovy tsara igny ataovy tsara hoe ozon'olo hoe ndao anao mba magnano an'izao ataovy faran'izay tsara na olo tsotra io na olo managna ny maizy anazy io mbo ataovy tsara ndraindray manko atsika riavana zatra magnano alasa fe ary ny problème atsika ty amin'ny continent africaine vola no m'intéressé tsika fa tsy asa vola misy olo zao mimoehy aminao izy satria tia azo volanao magnaja anao izy satria tia azo volanao fa tsy asa io no omeny tombambidy de eo mararaka atsika matetiky vola zany ny riavagna taratasy fa toetra tsara no tokony anagnako sy anagnanao satria ny olona vao mahita toetra tsara anao de ho intéressé aminao izy ary ny vola de tonga aminao à partir ny karaktera tsara asehonao de jerevy tsara raha mba misy olona mampanaonao zavatra zao teo de ndana ataovy tsara ohatra anankiray zao misy madama ndray andro nividy zavatra tamina magasin anankiray de nisy tovolahy anankiray nagnampy anazy fa ndrarano madama avylay fogna ozy ny afa avilao fogna de ino ny zavatra nisy lasa fitahigna ho anazy le madama tsy ampoizinao fa ny relation anankiray de afaka madika ny tantaranao manontolo relation araiky fo olo nagnanovanao raha manjary tamin'ny fotoagna io rehefa avy nibatabata entagna take de ozy madame ty carte de visiteko de mba fetsifetsy koa moa le tovolahy kely nalainy le carte de visite de madame lasa nantsoviny akory madame oviagna ndraiky anao mandeha mividy raha aminay ty fa za mbola pare bata entagnanao teo le madame tonga sainy hoe olo ty ilaigny de lasa fitahina ho anazy le madame toetra tsara fa atsika zao vo avy magnano service n'olo hely sady mba misy kely agnarase tsy mametraka kely ve nareo e zany riavagna ny olo ane matoa izy mahavidy raha lafo be amin'ny magasin zany manambola fa toetra magnano zany tsy mampitiagnome raha ny afantaragna anao amin'ny fotoana igny de tia kely allo izy mivolagna ty rô azonao atao aby amin'igny mbo me tsara velatsy hely tany foa fa atsika ndraindray vo nagnano service olo de fiposiny olo io raha zany atsika voalohany ary ndraindray raha vo tsy magnomia olo igny de ataovantsika koragna migny tsy mahalala fomba madame tsy mahalala fomba raiso keny anao za tsy mila olo karaha ny anefa olo ilainao be tokony amadiky tantaram-piainanao ary za de tegna mahafantatr'olo te hisandatra nefa tsy te hianatra ihetry zany problème man'olo maro zany te hisandatra izy fa tsy te hianatra ihetry ndray andro za riavagna za hitanao io niasa tamin'olo ino asako tamin'izany chauffeur de zay tamin'io mandeha mivoaka misakafo tadito tamin'izany tamin'ny hôtel Sharon zay misakafo mandregny antoandro ariva de karamako tamin'izay 150 000 francs fa za tamin'io de tegna sendra patron magnasaha zegny koa tsy mitsitsitsitsy riatiny amin'izay gnasa varararaka dakambody moa tsirinao mitsy ndray andro za nikotrokotro raha tambany tomobily de zay amin'iny meky andeha izy vignitra avy tagny riatany daka mafy anizy ake zany zahaniko anefa izy tsy ampy riatako koa tony any zao koa domoniko koa tsy maty to tora fô nalefako saigny anahy oaza patron anahy io za mpagnome 150 000 anahy zakeo za mody rivariva 150 000 azoko en plus za misakafo mandregna amy Sharon antoandro ariva de teo zany nahemotra anahy moramora le zavatra ka raha te hianatra toetra manjary ianao aza mijery lafy ratsin-javatra fa le lafy tsara ny tandrigneso tanao fa za tamin'izany tsy dakana raribe tsy asaha nataon'igny na vignitra anahy nalefako tamin'ny vola 150 000 saigny anahy nalefako tamin'ny sakafo tamin'ny Sharon saigny anahy de ino ozy naovy take afaliagna ananjy i David o zegny raha nogna ananjy za sahaigny ozy tsy ahoana amiagna daka o tsy ahoana amiazy vola agny izy io ozy tamin'ny madamo ananjy zany nameny vola tamin'ny nafinaritra be jusque androke zay mitrôtra raha mitoka kaka fô fa tsy hoe namokonako totohondry izy régleko satria za mahay taekwondo non mila mianatra mihetry anao ko te hisandatra tsy vitsy anefa ny olo te hisandatra izy ndraiky tonga de manandra tegna mila mianatra mihetry aloha zay vao misandatra maro ny olona mararina titre fa tsy te hianatra fomba tongavagna agny am'le izy tiany fogna le antson'olo hoe dembaly le akory taleo akory présidentna mararina titre fa tsy te hianatra le fomba atongavagna agny am'le titre ka raha mba misy olona
magniraka anao agnano zavatra na ko hoe mahita ianao fa misy service tokony ataonao nda nataovy aza mba matimbola sy tia kely fa lasa mahatonga anao voafetra zany ny akamogna manompo ny akamogna miservira olo de mahatonga ny fiainanao istagna afanao zany kamo miservira olo kamo manompo olo de mistagna anao amin'ny fiaina Andriamanitra raha hitahy anao tsy voatery vola nomeny anao fa varavarana misokatra no ataony anoloanao tsy kisendrasendra ny atongavanao amina toeram-piasagna anankiray tsy kisendrasendra ny fanenanao amina patron anankiray tsy kisendrasendra ny atongavanao amin'ny service misy anao io fa varavarana ny sokafon'Andriamanitra aminao io ka mbo mipetraha tsara misy olo any riavagna agny manana diplôme bebe ny anao fa tsy manana asa karaha asa ataonao io misy olo any agny lavarandragna malemy volo fotsy hoditry mahafinaritra be fa tsy tonga amin'ny place misy anao io ka raha mba tonga amin'io anao mipetraha tsara fa varavarana ny sokafon'Andriamanitra ho anao io tainy tompo atsika ny olo matahatra responsabilité de tsy mba tafita mihitsy amin'ny fiaina ndraindray tsika zany tsy te handray responsabilité raha vao zavatra andraisagna responsabilité de fa mahafinaritra atsika de lehibe koa gny tiro atero ary tiro fa le mbo andray responsabilité mahita raha tsy manjary tsy magnano mandigny patron ivola mandigny PDG izaka mandigny madamo agniraka fa raha mba hitanao hoe ty zavatra tokony atao nda nataovy zay natao hoe responsabilité ny olona responsable ihany no azo agnakinana zavatra maventy fa izy koa anao le mbola mila noratagna taratasy helaky sasao ny vilia ko fa hitanao maloto sasao fafao ny tragno tsy mila magnano zany fa mahita raha maloto anao diovonao mahita service tokony ataonao ataonao na de directeur renao fa nindray moko atsika zany tsy mpagnadi fa zany réceptionniste zany tsy réceptionniste fa zany mpiservire zany tsy raha fa zany chef d'équipe sy ny sisa tsy agny le izy fa raha mba mahita anao service tokony ataonao ataovy fa tsy magnova raha agnaty posinao zany tsy magnova ny zavatra tsara agnatinao zany eo zany riavagna lezy ny olona matahatra responsabilité tsy mba tafita amin'ny fiaina teboka anankiray zay ary zao ny zavatra anankiray tadio raha te ho lasa lavitra anao amin'ny fiaina mila vogno sahy hiatrika aignatra sy fafambaraka raha anao zany tsy mbola vogno omegnatra tsy mbola vogno afabaraka tsy havita raha maventy zany ianao mila afaka fagnadinana amindreo atsika riavana anao ngena mba andeha agnamboatra lakoziny fogna fa misy olo andeha agnadaly za ndraiky lakoziny ningiah fa zara igny ndana jerevo ny olo nanokatra orinasa maventy eto Tamatavy nanokatra hôtel maventy nanangana score nanangana grossiste fa reo ne raha niera tamin'olo nisakanan'olo ary raha nanangana an'izy mety maro vavan'olo mba ho hita akeky zare menakavy donc vidy siramamy akotanito mety nanefasan'olo vavabe fa mila sahy anao miatrika an'izany de tsy maintsy mahita gloire anao amin'ny fiaina de nio kely nge Petere apôstôly 12 no niaraka tamin'i Jesosy Kristy fa i Petera rery no sahy nagnatogna an'i Jesosy tambony ranomasy ary zany niteny taminao fa ny apôstôly 12 no fampitapele dimy mba vita eky raha petipetin-draha igny any afatatra andeha ambony rano ndraiky hony tsangitsangegny nanjy malaka 19 loatra aignatra sy fafambaraka fa jusky niany mbola koragniny fogna tantaran'ny Petera za zao tsary mbola naregny tantaran'ny Matio nafantarana ny Jodasy moa izy le namadiky nafantarana reky lahy igny avy mandevy Tomasy tsy mino maty ko tsy avy mandevy fa nafantarana ny Petera de izy nandeha tambony rano inona ny antony sahy miatrika aignatra sy fafambaraka ny olo vogno agnano an'ireo tsy maintsy mavita raha maventy teboka raiky faharoa mila miona amin'olo maventy anao olona lehibe olona important olona remarquable raha tianao hisy varavarana hisokatra amin'ny fiainanao mila miona amin'olo maventy olo remarquable olo manana ny maizy azy impiry anao nefa namonjy mariazy na hoe efa mba nasain'olona tamina fety mahay mireconnaître fahalebiazan'olona ve anao sa anao le piketroketro vao mahita olo manjary misy anery avagn'olo tsy madigny mahita 4-4 mandalo tsy madigny mahita olo miravaka volamena hoe igny azika igny fa nangalatra ndraiky regny koa ny magnano affaire maloto
atsika matetika tsy mahay mireconnaître falebiaza ary mba hainao ve ny mifandray amin'olo important ndrendray ry avagna nagnanarako olo maro zany matetika ny olo rehefa mifanena amin'olo important dia angataka fogna raha agnaty lohany ohatsy zay ny tantara jaliny za hitanao sahiragna tsy mba afaka magnampy ana patron fô za ke olo ry avagna raha vao olo na anao io ara anao tsy intéressé mijalin'olo zany ka olo mijaly tsy tianao tao mbola tsara ary zany problème na viavy maro vao misikepiky kely amina vazaha de patron vazaha ma mère est malade donne-moi 100 euros zany raha koragniny tsisy olo intéressé aminao izy ko angataka fogna raha ataonao na mba zanakanao an-dragno ika le isaka mody an-tragno anao nangahoany raha faranao dendia zay zavatra zay mila ianara izy koa mahita olo mahomby asehoan'ny olo mahomby fa olo ilaigna anao asehoan'ny olo mahomby fa olo afaka miservir anao fa tsy olo mpangataka na olo mijaly tsisy olo intéressé amina mpangataka mandehana amin'ny score rino fô izy koa misy mpangataka mivoaka kefa milefa malaky patron re miditra agnaty tomobily fa tsara nisy patron ke nikoragny tamin'ny mpangataka re ino rangatah nare mahafinaritra olo mangataka zay mampity lefa ary zay ny matetiky mahatonga anao tsy voaray agnatina bureau-n'olo satria fantany anao kofa mitondra tanty zay fa angaho anao zay tsy resiny ilifasany vovolagnanao ry anao volagno tsy akao za satria mpangataka mpitantara jaly manomboko ny any vao le izy raha te hita varavaragna misokatra amin'ny fiaina reo zany le izy rehavana antrateriko eto fa ny olona teo lasa lavitra mila mianatra an'ireo karazana karaktera reo ary za de mba nisy fotoagna nampianarin'Andriamanitra zavatra maro tamin'ny famonjegnany regny conférence fiarahagna amin'olo maventy sy ny sisa regny ny zavatra hitanao agnatin'izy regny de olona mifampalaka carte de visite mifampizara carte de visite zarainy le contactany fa nenitsika matetiky raha vao agnatin'ny regny de izô marô lombonga hoko amindretiny any izô marô lombody mety tegna mbo afaka agnala jalinao tsy afaka zegny ko tsy saigninao miova ary tsy olo magnala an'io fa anao ihany raha vao manomboka miova saigninao io tsy hipetraka amin'ny placen'le tia mangataka de ho lasa olo spécial anao manomboka eo zany ny olana atsika zay ka agnatin'izay ry avagna tombotsoa ny fahafahanao miona amin'olona managna ny maizy azy tombotsoa amin'ny fotoan'Andriamanitra hitahy anao de ataony mifandray amin'olona remarkable anao fa raha tsy vonona anao ho am'le izy de mijanona olona kely fogna anao ary limité ny fiainanao mila mail koa nefa anao fa ny olona tsy omenao tombambidy androany mety ho lasa goavagna io rapitso io koa zany ndraindraytsika le tsy zatra mba miconsidéré olo misy olo ambanibanitsika mevagnitsiaka io olo mevagninao niany mety ho lasa olo ambony io mare mety ho lasa grand io rapitso mila mail atsika amin'ny zavatra karan'izany satria enao tsy mahalala nefa efa misy voan'ny falebiazagna maniry agnatin'ny olo iko izô nagnampo Estera lasa vadina mpanjaka agnaty baiboly ao zazakamboty olo tsy managna potentiel tsisy raha mba nafantaragna azy fa lasa vadina mpanjaka ary io matetiky mba agnanarako rehefa za mba mampianatra atsika raim-pianakaviana ny raim-pianakaviana matetika zanany lahy fogna miporisiny mbo idemerde hoe anangy ahy mananganana orinasa anangy ahy mila mihetsika fa zanany vavy ino ndraiky raha volagna ahoana série anako manambady vazaha sagasy vazazy viavy fanambadiagna fogna toronany zaza lalahy eny nampianarana mitady vola za nefa miteny amintsika fa misy zaza viavy managna potentiel maventy be agnatiny ao ary lasa olo gidragidra ka azavahagna manomboka androany rehefa anao mba miconseiller zanakanao mba considéreo ny viavy considéreo koa le lehilahy fa aza misifa fa izy io ndraindray i lehilahy ny considérenao be igny tsy mirarahanao rehefa maventy ny varalila nagnano raha tsy manjary fitereky vavy ty ny lasa Estera lasa olona nandray ny firenena tsy hitrateta tsy aritra zany ka eto zany be da be amin'ny tovovavy no mitady olona managna ny maizy azy zay ho ny voanambady za mila olo managna ny maizy anazy zay vo za manambady tsarovy anefa fa ny olona managna ny maizy azy anio efa manambady daholo regny olo hitanao managna maizy azy andalagna regny efa managna tompy
ka anao mila miova agnatin'izay jerevitsika tsara fa ny olo anankiray tsy considérenao zao mety ho lasa olona goavana amaregny dikan'izany raha managna tovolahy tsotsotra anao androany karakaray tsara fa possible ho lasa goavagna amaregny varavarana misokatra de agnatin'io ihany koa teboka magnaraka ny ahafahanao mahita varavarana misokatra de ny fahafahanao mahazo information vaovao na éducation vaovao mila managna information vaovao na éducation vaovao io le nresako ndre mandeha hoe être sous-informé c'est être déformé tsy haiko na mba efa azonao ny tombamidin'izao toroteny meko anao zao mba efa no considérenao ve hoe zavatra mahavesa danja zao information meko anao zao ndrendray misy olo tsy intéressé amina information tsara be karanty verinjare raha hoe raha alefalefa fogna raha anao raha mandeha agnampita-dranomasina zavatra salamzao nge andoavam-bola fa ny atsika eto maimpona ka mba mampirisika atsika rehetrarehetra zao rehefa mba tonga ny asabotsy mba mijanogna kely amy télé tandrigneso ary mba iraha koa atsika mba avonje tany misy zay ambola madiniky akeo amaregny zao misy fotoam-bavaka maventy be eo misy leçon goavagna be eo za raiko manomboka amy 6 mandray de ariva mirora sasany mba jerevo tanagnatsika ambola madiniky amy télé anao mahazo raha maventy be karanty indrindra fa raha mba mitrotro amina mivantagna anao goavagna lavitry ny zavatra azonao tsy adala zany zay raha mankagny ivelany io ndraikindraiky zay mandeha agny ivelany mianatra manovo zavatra satria ny fahafahanao mahazo information vaovao a de ahafahanao mahazo opportunité amy fiaina eo indrindra zany karaha te hitombo voninahitra sy mba te hiatsara anao ny fiainana mila mitombo koa ny fahalalana ao anatinao araroty ny fahafahanao mianatra zavatra vaovao mila maka inspiration vaovao ianao fa sinon ho expiré ianao mila maka inspiration vaovao mahazo inspiration vaovao ino raha mbo tandrignesa ino raha regny ino raha tsapa zay zavatra zay mila asitsika tombamidy misy manko riavagna olona tsy mila information fa vavaka foana ono za vavaka foana za ampy anany anay tsy ratsy zany fa saingy ny vavaka tsisy information de mahatonga anao olona ara-panahy be nefa tsy misy apoka misy olo ane ara-panahy be fa tsisy apoka mahay zava-panahy fa tsisy raha fantany zay riavagna ny zavatra afaka nomeko anao androany ka mbola averimberiko hoe mba tongava amaregny tongava ampiangonana ambola madiniky eo tanao amin'ny coopérative Trans Express le mandeha Vatomandry Manoro io eo misy jeune fraise ny tegna ko ihany koa de mandray olo ako isaka talata sy lakamisy misy fivoriam-bava ako tongava tompoko tongava anao ia madamo tongava ramose atsika tanora tongava fa misokatra ny varavara ary tiako tsindrigna koa fa amin'ny 3-4 novembre ary amy foyer social Canada misy séminaire ngeza be zay hitondrantsika an'le lohevitra hoe mandresy ny impossible 3-4 novembre tontolo andro mandregny sy ariva sabotsy sy lahady ny tegnako no mampianatra zay iarahantsika amina mpanompon'Andriamanitra avy agny ivelany iaraka izara révélation amin'io ary amy foyer social Canada 3-4 novembre fa io fotoana ato juna io mba agnasako anao talata sy lakamisy atsika misy fivoriam-bavaka isaky ny amy 5 sasany arivariva mirava amy 7 zoma fifadian-kanina de rehefa alahady mandregny sy ariva manomboka amy 7 ora mandregny ariva mirora sasany rapitso de fanasako anao zay riavagna ny fotoana hotahin'Andriamanitra ane zay rehetra nandre ny fampianaragna hotahin'Andriamanitra ane zay nagnaraka hatramin'ny farany aoka ho mpandresy ianao ary anoatra no mipandresy mandra-piona tompoko samby hotahin'Andriamanitra be bless
fahasoavana namianao ifoarô tsy adigny tsy hifaly matsiaro fona votanao za magneky fô tegna tsy tamisaigny ifahasoavana namianao tegna maventy fitiavanao anahy sapako izay avy aminao makaran'zao anahy sambatre 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 tegna maventy fitiavanao anahy sapako izay avy aminao makaran'zao anahy sambatre 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 Itais Nesu e faas Nadinjaniando zay efalas Se vovido embora Não diara via minão Café no faço abanabe Se volta dizer Alsambora ngane lumang sanay Nadinjaniando zay efalas Yaba kapanza Café no faço abanabe Tenga mavente Fitiavanao anahy sapako izay avy aminao makaran'zao anahy sambatre 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 tegna maventy fitiavanao anahy sapako izay avy aminao makaran'zao anahy sambatre 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 Foko mifaly navahan'ilay paary maventy tsy tambo isaigny mamoha isa mandregny fahasoavagna zay sy mba malaky tera sy laza esony dera mandaza magneva ny aja tokony raha kalaza miara magneky miara miheky vonina hitrahoanao mandraky zay aterinay amianay hoanao tegna maventy fitiavanao anahy sapako izay avy aminao makaran'zao anahy sambatre 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 tegna maventy fitiavanao anahy sapako izay avy aminao makaran'zao anahy sambatre 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 TV+ Madagascar, toujours vouloir plus. Ampivoatra ny fandrarana ataonao, ampalaza ny hetsika ataonao, ampety ny asa ataonao. Ny TV+ Tomasina dia afaka mampafantatra izany amin'ny alalan'ny petite annonce eto toerana sy national, des filmons d'écriture, fandefasana spot, na PAD publi reportage, na matraquage clip eto toerana sy national. Fanatotosana publi reportage, alefa ao anatin'ny vaovao eto toerana na vaovao national. Fanatotosana émission spéciale eto toerana. Koa manatona ny Brown TV+ Tomasina eto amin'ny immeuble pharmacie Anjara Tanamakoho na miantso ny laharana 032 07 387 93 na mandefasa email
amin'ny tv plus tomasina @gmail.com raha mila fanazavana fanampiny